Ki salary a gen tout yo sa? Yo! Bezo ka vese ka sa men yo. Blokis la ou sa mi la ou ka ta vese. Blokis? So we? Ma yon te kwa pasen. Blokis we la? Ou blokis men ki la men. E bon e pas mi lom nan brali men bari maki men espepe men yo ne plan. Oh! Bas! E pas lan moto buta bon. Ay moto buta bon. No moto buta bon. Moto buta bon. Moto di. Moto. Oh! Li loin bas, li loin. Moto buta bon. Ya yo non ti jen, ma pon moto men. Da vese. Yeah. Moto. Wa, koy fa ou gwa la ven mwen e pas mi lom nan? 500 gout. Yo ven 500 gout mwen vavo. 500 gout mwen vavo. Ebe fouye m. La mwen li nega api manen 500 gout. Konen beze fouye m lam. Hey! Wala ven kouzan lola. Koubyen lola? La mwen li. Nani. Se kata, mwen mwen li la ban. Evan se, brother, la ou baka la pen di klam mwen. Wap wan son wap pou moto men, yon chemise mba vle van pon. Ale men, bam dezabye men, yon show. Eye men, nan pou ban. Abe nan, nan gangi la anje biyoy? Koko, so gen ou prese kon sa, boy. Amen. Non bre. Avan, mse nan bi. Sa pou yon balanse kon sa. Kebe kon mwen chef, fote ma fe men, ou ben la chanje blokis men. Kebe koy, moun kami a fini men. Ok, met ale. Nou de anak moun ila. Jamwe ala, gelen bab kafe pe devan nou, pasi men polis. Men polis. Ouwe bebe, ma pe wap degaje ou pase. Mwen men nan program ni soti kep, men nou kon di tro bourrik. Kebe kon mwen chef, kebem. Blokis kap chire la men. Men, blokis fini la men ba. Tro bourrik. Sa gen ou wap souke moto a men. Blokis pi red men, blokis pi red. Ouwe ben bak rive la kay mwen debi man kon blokis men. Blokis la men. Kodo ba la mi son? Ouwe son. Mwen nou men, makay la mwen la gen blokis mwen moto. Moto? Ya. Kote blokis sa? Wè ti kon nou lage abou machin baka zo, be blokis men. Ano kaka?